%, and you have been in power for the last 30 years. Faustin Kayumba Nyamwasa ni umugabo wavutse mu 1962, akaba ari umusirikare ufite ipeti rya Lieutenant General, umwe mu bagabo utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa guverinoma y'u Rwanda. Uyu mugabo ni muntu ki? Mbere yuko tumuvugaho, reka dutangire gutya. Ese muribuka perezida wa Congo Antoine Felix Tshisekedi atangaza ko ashaka gukuraho ubutegetsi bwa Kagame ndetse akabahura n'abanyarwanda? Ese bizaca mu zihe nzira? Ubu noneho umuturage uri Rubavu cyangwa se uri Goma byibuze ubu ngubu yamira bikamirika. Ni nyuma yuko habaye urugamba cyangwa se imirwano yahuzaga M23 n'ingabo za leta ya Congo FARDC no kubohora umujyi wa Goma. Leta ya Congo byose bishinja u Rwanda. Ni nyuma yuko ingabo za Congo FARDC zitsinzwe urugamba zigatangira gutanga amakuru y'ibihuha ndetse no gushinja u Rwanda ko ari rwo rufashe Goma. Batangiye kuvuga ko ndetse batangiye kugera ni Bukavu. Hari inyandiko zagiye hanze ubundi zitakagombye kujya hanze, zigaragaza imigambi mibisha leta ya Congo yari ifite ku Rwanda yo guhungabanya umutekano. Ni igikorwa ari gufashwamo n'inyeshyamba za Wazalendo n'ingabo za SADC ndetse na FDLR n'ingabo za leta FARDC. Guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'imitwe yitwaje intwaro irimo FDLR, Wazalendo, ingabo z'u Burundi, iza SADC n'abacancu b'abanyaburayi yari rifite gahunda yo gutera u Rwanda. Ni amakuru rushingiraho ku nyandiko n'izindi gihamya zatahuwe nyuma y'uko umujyi wa Goma ufashwe na M23, nk'uko byatangajwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda mu gitondo cyo ku Cyumweru tariki 2 Gashyantare mu mwaka 2025. Ni itangazo ryashyizwe hanze n'u Rwanda rwagaragaje ko kuba ingabo z'umuryango w'ubukungu n'iterambere ry'igihugu. Ubu noneho Afurika y'Epfo nawe yatangiye kugaragaza uruhande bogamiyeho. Ni nyuma y'uko perezida w'icyo gihugu ateranya amagambo na perezida wa Repubulika Paul Kagame. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolanda Makoro yatangaje ko ibitangazamakuru byo muri Afurika y'Epfo byatangiye guha urubuga Kayumba Nyamwasa wamaze guhabwa n'ibyaha mu Rwanda bihamya neza umugambi iki gihugu gifite wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Hashize hafi icyumweru umwuka utari mwiza w'ubuye hagati y'u Rwanda na Afurika y'Epfo, byatewe n'amagambo ya perezida Cyril Ramaphosa yavuze ku ngabo z'u Rwanda RDF. Yavuze ko ari inyeshyamba ndetse agahakana byinshi mu byaganiriye na perezida Kagame ku kibazo cy'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ingabo za Afurika y'Epfo zirenga 1500 ziri mu butumwa bwa SADC zifatanya na FDLR, ingabo z'u Burundi n'imitwe nka Wazalendo n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR mu kurwanya M23 iharanira uburenganzira bw'abatutsi n'abavuga ikinyarwanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Imibare iva ku rugamba yemeza ko ingabo za Afurika y'Epfo yapfushije abasirikare 14 mu mirwano yabereye mu bice byegereye u Rwanda, ariko perezida Ramaphosa yabwiye mugenzi w'u Rwanda ko baraswe na FARDC aho kuba M23. Kuva aya makuru yajya hanze, abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Afurika y'Epfo bakize guverinoma ya Ramaphosa ku gitutu itangira kwisobanura isiga icyasha u Rwanda. Ikinyamakuru Newsroom Africa cyo muri Afurika y'Epfo cyihutiye guhamagara umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolanda Makoro asobanura uruhare rw'ingabo za Afurika y'Epfo mu ntambara ibera mu burasirazuba bwa Congo hafi y'umupaka w'u Rwanda. Ariko mu gihe gito icyo kiganiro cyahise gisibwa, ahubwo bashyiraho icyo baganiriye na Kayumba Nyamwasa arabika ubuyobozi bw'u Rwanda. Ku itariki 2 Gashyantare mu mwaka 2025, abinyujije kuri konti ya X, Yolanda Makoro yatangaje ko gusiba ibyo yavuze ku ngabo za Afurika y'Epfo bagahura urubuga uyu mugabo wakatiwe n'urukiko rwa gisirikare adahari igihano cy'igifungo cy'imyaka 25 ari uguhamya umugambi mubisha wa Afurika y'Epfo. Ingabo za Afurika y'Epfo zifatanyije ku rugamba na FDLR na FARDC bifite umugambi wo gutera u Rwanda no guhirika ubutegetsi nk'uko byagiye bitangazwa na perezida Tshisekedi mu bihe byashize. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe
aherutse kuvuga ko nubwo Afurika y'Epfo n'u Rwanda bidahana imbibi, ariko ingabo zayo nizishaka gufatanya n'abashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda bazahangana nabo. Kayumba Nyamwasa yahamijwe ibyaha by'urukiko rwa gisirikare adahari hari ku itariki 14 Mutarama mu 2011. Ibyaha yakoze birimo gushinga umutwe w'iterabwoba, kugerageza guhungabanya umutekano w'igihugu, kutubahiriza amategeko n'ibindi. Nyuma yo kugaba ibitero bya grenade mu mujyi wa Kigali mu bihe bitandukanye mu mwaka wa 2010, byahitanye ubuzima bw'abantu benshi bagiye batandukanye. Muri raporo zitandukanye mu myaka ishize zagaragaje ko Kayumba Nyamwasa yari yaratangiye kwegera abarwanyi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mugambi wo gutera u Rwanda ndetse no guteza umutekano muke. Perezida wa Repubulika Paul Kagame aganira na CNN yavuze ko intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangijwe n'iki gihugu kiyobowe na Antoine Felix Tshisekedi, agaragaza ko abashinja u Rwanda kuyigiramo uruhare atari rwo rwayitangije. Ibi ngibi yabitangaje kuri uyu wa mbere tariki 3 Gashyantare mu mwaka wa 2025, hari mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru wa CNN Larry Madowo ku bijyanye n'umutekano muke wo mu burasirazuba bwa Kongo. Inshuro nyinshi u Rwanda rwakunze gushyirwa mu majwi ko rugira uruhare mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni intambara ihanganishije umutwe wa M23 urwanira uburenganzira bwabo no kurinda abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bicwa umunsi ku wundi, abandi bakagirirwa nabi, ubutegetsi bwa Kinshasa burebera. Byanyuze mu nzira zigiye zitandukanye kugira ngo iki kibazo gikemurwe, ariko birananirana. Uyu mutwe wegura intwaro kugira ngo hagarike ibikorwa by'ubwicanyi byakorerwaga abo bantu, ibibazo byose bigaterwa u Rwanda. Kuri inshuro Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagaragaje ko intambara yatangijwe n'u Rwanda ndetse n'abari kurwanira uburenganzira bwabo. Perezida wa Repubulika Paul Kagame abajijwe niba intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itazakwira mu karere kose, yashubije ko nta muntu urajwe inshinga n'intambara. Perezida wa Repubulika Paul Kagame kandi yongeye gutangaza ko u Rwanda ruzakora buri kimwe cyose gishoboka ngo rurinde ubusugire n'abaturage barwo, agaragaza ko ntayo ruteganya gutegaho amaboko ngo arurindire umutekano, kabona niyo yaba umuryango w'abibumbye cyangwa umuryango mpuzamahanga. Inshuro nyinshi u Rwanda rwakunze kugaragaza ko rwashyizeho ingamba zikomeye z'ubwirinzi ku mipaka yarwo mu kwirinda ko hari uwaca muri humye agahungabanya abaturage barwo. Ku rundi ruhande ariko umutwe wa M23 watangaje ko wafashe agahenge mu rwego rwo korohereza abakeneye ubutabazi kugira ngo babuhabwe. Mu itangazo ryashyizwe hanze kuri uyu wa mbere Gashyantare mu mwaka wa 2025, umutwe wa M23 watangaje ko wahagaritse imirwano kuri uyu wa kabiri tariki 4 Gashyantare uyu mwaka wa 2025 kubera impamvu zirebana n'ibikorwa by'ubutabazi. Ku rundi ruhande ariko Perezida uyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko bagiye gufatira ibihano Afurika y'Epfo, avuga ko ari igihugu gifite ubutegetsi bubi.